Nchini ya Jonathan Ngengandesia mutongoi wa kuma mwingi yothoiloni wa SUA ni wenda tongoi kilioni mbunge cha mwingi yothoiloni wa SUA kuvetanga uteti maendeleo ni maenende na vandu vake kukwata mbau maendeleo ma tongoi onthe alasa kue ondu mwe na alame kwitia miana kivathukanio ya utongoi aina ina kavindani kala watongwe sia eseso ya kunenga tandithia kilioni mbunge ki miavule ya kumasie ya mbua na SUA kavindani kala mevia sana nisio eseso yala yatoa yewa kisione cha musuani kilioni mbunge ki na wakulia nende na mono amwika kosa ivande na kuyandikithia takuni makura aiweta kana tamutongoi no kwithwa aitethesia nende kutambuka ituoni cia kwiyandikithia tanzia mwe ya kumathanga cia kwiyandikithia kwa wingi osiake manzi na mauvu aine na kavindani kala watongozia iseso ya kunenga na miavuli ya utandithia kuyatandithia kilio mbunge ni kicha mwingi yothoiloni wa SUA Engineer Ngenga ni wamagua muno ni ateti kilio mbunge ni kikulicha uteti maendeoni ala mafanio kutethia enenzi aimenda kuvetanga uteti kwe maendeo na vandu vake kila mutongo ikwithwa na uthasio wa kuthukuma enenzi nina kuliswe ni residence ya Kanya location ni maki obisi wa chief uminete miaka mbingi chief akombwete nyumba sietina ndikuonekala na wethia mena ina facility sio facility na makia ile debike ya kubingwa ni baetie thina muno weza kwitha mheshimiwa lwa ipo ni waite vikwazo mbingi na acha ndukabingwe no kuwe threatened na kwa personally na ka within the interest ya society na community tio ndo wako nyema ni kulia ando makanya nundu chief wona ngwako bisi ndia mwisi ni mama ngoleti ma president obisi balawi maende ya kutumia ebinda yabika ngauko vingo obisi ndena wasiwasi kavindane kau Engineer Ngenga aikulia enenzi na muno amwika koza ivande na kwende ya kuyandikithia takuni makura ni kana kuyumbanizia usakwani na kwaliula utongoi aiweta kana no kutethesia enenzi kilio mbunge niki kutambuka ituoni lasiva kuyandikithia ningwenda kuthuthia akenya onthe na ndo mama ingi west marigiste as voters mambe kosa ID nikene matethesia kosa kura so far nitujaribie to kwa ndo maingi manondo tunangalisio makwa lakini tima ingi like the day before yesterday nituna atu yandu make omo kethani 75 mosa IDs lakini youths nima kudiscourage wakana makwazia ona masa kwandu memathukuma lakini ngumane assurance let us change this time na tuza kwandu alama ile ikenda tuka discourage kai every other time tukwenda osa kwandu na kosa kwandu alama thuku namo amama atandithia ala makwata miavuli iya kumatethesia utandithia ni wo ni monania utani wo maikathi ya itambia ngivotia vilingi wa movo kuma muzuani kilio mbunge ni cha mwingi yothoiloni wa SUA undine ya Kitui Ozea Kimanzi.